Kiedy je knjiga to otkrivenje, nešto so bути interesuine Marušena davai koji odui svedoci o to otkrivenje dešujekto šero. Ako tudi kava video, misli ne da meka penavče koji on, me nikad kačerava džahar nešto. A da lese so i Biblija na otkrini koji on. I Biblija penela sarkaste on, ali na penelam dže koji adala, lengoro identitet. Samo motojam dže da je on verna sluge edevlesere, da prorokujnena i svedočinena, od to nešto so i veoma iznenađujuće. Tebi je da vadi keja, praman crti Biblija, kija dija lokacija da vaji knjiga o to otkrivenje, ano dešujekto šero. A men džana da o grad o Jerusalim, kao velga zime o to nacije. A vačeri o to nacije kola legarde sao antihrist. I onka gazinenle saranu duj masek. A davaj trin hem tekvaš berš ili hiljadujem dušelu šovardeš dive. I a mendi kaja da te nešto ka promeninipe. A davaj da edevlesoru gnev ka počinite perel. Ako kiduj to polovina, efte Danielesiri eftakurče, ko te počinio gneve devlesru te perelu predero svetu. A me bi vačeravače da i služba o delo hemoproroštvo o to kaladu i svedoci kao ven kroz zadava vreme kad edevlesoro gnev ka izlinipe. A oko vaso kad i ka adalaj duj vern, to jest svedoci verna, ali oleno sveto mrzini. I jedva nešto motojamđe, a davaj da o sveto anobare na volini o proroštvu. I jedavaj razočaravajuće je da oko vas o najmanje volinena osluge te aven, sostara vena gdje jedvaj o proroštvo. Jedvaj bari greška. A men vajajn tova fokusirime pro proroci, jer o proroci od otkrivenje vačeramđe sarte ova verna ko zadnja dive. Hajdete počina. Odešujek to široko otkrivenje ka počina ko 3 stih. A kad te bukvalno penela. A me ka bičalav mle duje svedokonen. A kad te motojamđe o to karakter. Jer ko hebrejski šajte koristina lafinoten te dav ili te postavinav. Bolje te razuminale a džahar. Me ka postavinam le duj svedoci kotan, me ka davlen za kija služba i vačeri, a on ka prorokujnen. Hiljaduhem dušelu šovardeš dive. Ako ven urjavde ano kostret. I adava kostret sostar vačeri, a dva vačeri o to pokajanje. Da on vičinena o sve to ano pokajanje. Ali o sve to namangelate pokajinipe. Jer kad dikaja kroz akava vreme i osudo kovako vel, im koteka čorđon oposude od vel vičini manušente pokajnempe, ali on namangena. On naka iri nempe o to pumaro zlo. On posveti me na zaki istina hem zaki pravda, nego za ko pumaro idolopokloničko hem zlo ponašanje. Jedale se kala proroci, kolaj verne devlese, on kao ven odbaci me o to sveto. Pa na jekvar, dikaja, da on prorokujnena ano kostret hiljadujem duševu šovardeš dive. Oni akala duj masline, hem duj svećnjaci. So akavava čeramđe i akavava čeri o to proroštvo, o ti knjiga, o to Zaharije. Vačerije manušenđe, te daj on adala kolaj pomazime o to devel i on otkrinena, manifestujnena pomaro proroštvo, to jest osvetlinena. Dena svetlost enacijenđe svetose, ali bez obzira soj on pomazime o to devel, bez obzira soj on instrumenti, a te prosvetlineno ti istine devlesiri,
dikaja da on odbaci me. Aka te dikaja nešto but važno. On penela da duj masline, hem duj svećnjaci, sa veter džovena anglo gospodarje puvjakoro. A kana adavamo tojamđe da on pomazi me i da postavi me oto da velzak i ja svrhate prorokujnen. A pa na jekvar on kao ven odbaci me diken manco panšto stih. Ako bilo ko te nekom angela te čerelenđe bišu karipe, kana šajte razuminadva te povredilnen, te čerel našu karipe, ali a davaj u stvari o koncepte čerelpe nepravedno protive devlesiri volja, te nekom angela te čerelenđe bišu karipe. Znači nepravedno te čerel prema lende i jagi kljola taro lengru muj, hem hala lengere neprijateljen. Te nekom angela te čerelenđe bišu karipe, a džahar morate ovel mudar do. Znači, a davaj okovakova na nešu karhem nepravedno prema leste, ov isto kovel mudar do. Šopto stih. Oleni si vlast, a kanana pričinaja o to jek ili o to duj. To men pričinaja to sovduj. On i solen vlast, te pandeno nebo, te naperel bršim, za ko vreme kad on prorokujnena. Znači, kad on prorokujnena da ladive, naka perel bršim. A men već si klijam da on vičinena emanušente pokajnempe. Emanušeno to sveto. Oni ano jek buntovno, neposlušno stanje i da lese zboga dava olil vačeri kad vačeri da naperela bršim, a da vas znači da develna dela blagoslov. Znači on na neko stanje, osveto na neko stanje da bi odevel blagoslovil. On ponašine nape nepravedno, sarsođana, oni duboko ano greh. Odevel na blagoslovini akalen i akala sovduj ka pandeno nebo i solena dva vlast. Pa ko velem džekovom ked razmisinaje da lestara o Ilija? O Ilija proroko inđa kad o Izrael hineleno baro duhovno grešnost, baro neposlušnost, bari duhovno korupcija i oveć inđa je manušente pokajnempe i kroz lesoro vreme nad inđa boršim jer ophandjao nebo jer odevel zapoved inđale se tečerala dva. Isto žarva čeramđe, da na samo da bršim na kaperel koda ladi velenđe kod prorokujnena, penela da i solen vlast opropanja te teirinenlen korat hem i puv, a dva je važno, jer kava privucinije mari pažnje pro Mojsije. O Mojsije predstavini i promena. Dikaja da o Mojsije na samo da hinole sila te pretvorini o pani korat, hem te kuvel i puvo ka te penela sa svako pošast. Znači, savi on mangena. A kala duj manuša, on saroilija, šajnete čerena davate pandenu nebo, a isto džaharte irineno rate pretvorini peko, to je to pani korat. I te kuvenla epuvjasa svako nevolja, setirintumen saro Mojsije čerđa dala deš pošastija, so kuđeo Egipat i akateja kava važno. Sa kava i priprema za ko Izrael esoro otkupljenje. I da lese kava i senka, jer isto saro Ilija, so hinele proroko je devlesoro, ovićin džaje manušente promeni nempe. I čerđa davada leasova čerđa tu men na njen ko stanje to ven blagoslovi meo to devel, jer na njenko duhovno stanje, adle se so i neano idolopoklonstvo, jer služin džepu men, a sledin dže e idolen umesto je devlehimi istinate sledinen. O Mojsije hinele senka, o to otkupljenje savoa vela, i a džaharo manušaj devlestre vajante očekuj nenko zadnja dive.
Oleni si autoritet te kuveni puv sa svako nevolja, kad god adava mangena. Ev tato stih. Kad ka završinen pumaro svedočiba, soka desinipe, samo kad ka završinen pumaro svedočiba, si kljuvaje kate nešto, penela i zver, a davai i zlo imperija, davaju antihrist, koja i kljola taro beskrajno rupa, ojka pobedinilen, hemka mudarilen, kavaj harička iznenađujuće, ovka pobedinilen. A kavaj važno, a da lese so ko but priče, a men dikaja da šukar manuša pobedinena, te porazinene neprijateljen. Ali, a da va naka desinipe, a te, nego ošukar manuša kao ven pobedi me, onaka iskusinen pobeda za kratko, nego ka ovenki borba i ka našaleni borba. To jest ko ven mudarde, na samo da ko ven pobedi me, nego kao ven, ak ja zver, ak ja imperija, ka mudarilen. Ov toto stih. Olen Gretelija, ka pašljonki ulica je bared iz Jakiri, sa vo grada dava, sa vidiz, sa vi duhovno vičini pe Sodoma hem Egipat. Pa men bi misli naja Sodoma hem Gomora, ali na Sodoma hem Egipat. I Sodoma vačerio to baro greh, a da vajko vaj grozota pustošenja, a o Egipat vačerio to sveto. Čak i ako vičinja kava baro grad sa o terminija Sodoma hem Egipat, džanada vačerio dvao to Jerusalem sose, jer kaj hem olengro gospod hinelečiv doko krsto, a ov hinelečiv doko krsto ko Jerusalim. Znači vačeri o to jek grešno stanje, o to sveto grad Jerusalem. Ali, bez obzira kodava, koji isto način saro Izrael so premalo jevrejska pisiba pele duhovno saro Egipat moralno korupcije, duhovno zloča, buci di meoto devel dur, dži tačka kad našti skoro te irinempe, ali ano zadnjo momenti odevelo odkupinlen je dava odevelka čerel, zakočave Izraelengere ko zadnja dive. I primarno na kva zakovernici, kada kala duj svedoci pričinena, već o uznesenje desinđapije, da lajstar podelin džumtu mencer, da edevlesoro gnev iz linipe anomaškar otolengro svedočiba, sarđa nadava, a da lese so na neblagoslov, na perela bršim, di kaja da nevolje, pošastije kolade sinena pe kroz zakaladu i svedoci. Iaka te penela, lengre telja hinele, pašli leko kibaridiz, koja duhovno viči meso doma hem Egipat, kaj hem lengro gospodine lečiv doko krst, njato stih. I oko automanuša, taro sao nacije, hem oto nacije, oto čibija, hem oto narode, kad i ken lengre telija hem trintek važdive. Me bi kate vačerava tumeći. Da la trintek važdive. Oni simbolična. Oni ostatak i povezime za ko trintek vaš berš. Kad o telo everniko nengoro kao vel progonime i edija imperija oti antihrist ka marelpe sao verna srzopisinja no otkrivenje dešutrito šero oti zverko jajkjolo to more i marela pe sao sveta i pobedina me na kateva čeri. Znači sa vi svrha kalestar verinavate si kajo Izrael da okova on so dikle o to vernici, o ti zajednica o to otkupi me, kolaj progoni me, hem udardi, ali je menđa na nešto. Da ko krao to dva vreme, kad ode velika penel dostaj, kao vela dija blagoslovi me nada, dvaju uznesenje, a onda kad i kas ode sinipe za kodu i svedocije, da vaj bud slično, sode sinđape sa otelo, o to vernici, dikeno je njato stih ponovo, trinte kvaž diveo manušata rosao nacije, plemije, čibija,
Hemo narodija kad i ken lengere telija, znači lengere telija, mule telija, hem nakamu ken lengere telija te ovenčiv deano grobo. Znači, kazabraninen sahrana te čerelpe, a da vazna čini da tretiri nelen sa bari sramota. O manuškovel perdo sa mržnju, hem sa sramotom, protivo verne devlesre, verna prorocijem svedoci, koleno de vel ka pomazini, sa pomazanjem i ka bičalenko ka vas sveto, umesto o svetu te prihvatini istina, on ka odbinen i ko ven protivna, hem sramota, ka čuveno prodavaso je devlesoro, ano dešto stih dikaja nešto, so često čeraja, a da vačerio kolendar kolaži vinena kipuvi, stalno pojavini pekava lafik otkrivenje, o kolenđe kolaži vinena kipuvi, mu kolenđe kolaži vinena ko nebo. Na radini pedalestar kaj on fizički locirime, nego radini pe otolengro posvećenje, kotar, a vena da li pripadinene devlese ili pripadinena za kocarstvo. A okola pripadinena za ko sveto, kasna nezavetno odnos edevleja, okola živinena kipuv, dikenu dešto stih, i okola živinena kipuv, karaduinempe hem ka slavinen, lengiri propast, hem ka bičalen darija, jeka verese, a da lese so odladuj proroci mučime. Hem udarde. Znači, on valjanđe te roven te žalinenu, to duj verna manuša, to proroci, ali so on čerde, pa so se on bičalena darovja, so da vačerelape, pa da vačeri oko vas opisi meni knjiga to jest tijestira, jer i knjiga tijestira vačeri ti pobjeda je devlese narodosi, bičalena darovja jeka veresa ka tej suprotno, a da lese so on porazinđe navodno, svedokonen on lesre prorokonene devlesre, on bičalena darovja jeka verese. I upravo, a dva pogrešno stvara so čerena okolenđe kola razuminena i biblijsko istina. I on bičalena darija jek averese. So se soj srećna, a da lese so duj proroci mučin delen. Znači, jaka teva čeri, a da lese so kala duj proroci so čerđe vačerđe istina, ali saro manuša mislinđe da lestar, on mislinđe da on mučinde, kas okolen kola živinđe kipu. A kad te otkrinamđe, da okola pripadinena ko sveto, on ka mrzineno proroštvo. Dešu jekto stih. I palotrin te kvaž dive, sokade sinipe. Odevel, edevlesor od dah, oto devel, znači od dah, kađerdini anolende, ano proroci, i on terđona pumenđe kopre, i edvaka desinipe, davajo duh, oto dživdipe, irinipe anolenđe, on ka ušteni kod dva vreme penela, bari darka perel, okolende, ukoladi kle. Dešuduj to stih. Tegani šundezoralo glasotaro nebo. Sarvačeri lenđe. Aven akariu pre. I on, šunđe i svedočinđe, oglaso upralva čere kaledujenđe, kolaj mudarde, kola posramime, kolana ne sahranime, a čavde ko ulice od ko Jerusalim, trinte kvaž dive, ali posle dva period vremena, penela od duh otođiv dode velđerdinđano lende, i on ušti ne pumenđe ko pre i šunđe glaso o to nebo kovava čeri aven akari. I on, angloja čapu marene prijateljengere, upro oblakole gardile ko nebo, i kod dva momenti dikle o neprijatelja i kod dva momenti ulobaro zemljotres. Biblijski o zemljotres, a dva i sole svrha. Svako zemljotresani Biblija, mangelate vačeri, a kavaj bitno za celo sveto, za sarijenđe.
Sode sinđape akate na ne samo neka se, nego za ko salmanuša. On svedočinđe o vaskrsenje. Iaka je važno, a da lese so kad god olafi vaskrsenje pojavinipe ili pokažinipe uproleste, oko vas janita velem džekouma dvaje od carstvo. Ko bud tanava čeržunko mare predavanja, da on pobedinđe o prirodno, povedi mehinele, pa so, ako pobedinđolem prirodno je mačuven, tu menđe ko životi značaj nego poslušnost, čereno svrhe, devlesere, ako muljan, pa so, ako mrzinenatu, pa so, ako osveto posraminitu i mrzinitu, pa so, ko krao, ode velka vačeriće, i lesro duh, a da va duh oto dživdi peka vela na tute ovka vas deltu ko prejka vičinitu ko nebo, a da teka va vačeri. I sare o neprijatelja, onka svedočinen, diken ponovo dešudu i to stih, i o neprijatelja ka dikenlen. I da va momenti baro zemljotres i deseti deo to gradka Perel zboga da va sudo. I dikaja većo sudo da va momenti desinipe do konđana upre, desinipe nešto soj motoje de vlesri osuda ili osudo de vlesro, a kana dikjen manca ode šutrito stih o duito deo. Penela i on hi ne uništime, taro zemljotres mu dardile efta 1000 manuša, znači vačeri lengo broj, a okolaso ačile darandile, bud darandile i dinde slave devlese kovajano nebo. Me bi podelinava tu mencar, da okola koladi klekava, koladi inđe slave devlese, oni otočave Izraelja sere. A kava primarno vačeri, iako oduj svedoci carijenđe vačerđe, ali kotar vačerđe navajnite pogodina vačeramđe, oto Jerusalim. On hinele proroci, oto develo Izrael. I on primarno vačerđe, oto Izrael i Izraelese, on svedočinđe. A on hinele promeni mekala, zboga dva proroštvo i zadnju stvaro svoje mangavate završinav, a da vajda o proroštvo šajte anel bari promena tučeno životi. Proučino proroštvo jer na ne da vas slučajno da ode vel koristini duj svedoci, kolajle se duj proroci, na ne bitno lengro identitet, te bi mangelo od veliko otkrinamđe da va, ali oko vasova čeramđe da i simanuša kolaj duhovno korumpirime, kola više o sveto pokaži na pomenđenu životi nego istine devlesiri, a kroz proročko otkrivenje ka vel promena za ko istinita manušaje devlesere. On ka šuneno proroštvo i on ka pokajnempe, on ka den slava je devlese. A da vaj oko vaso duj svedoci, a ne na zakočave Izraelenger. A kaleka završi navđija ver puti šalom oto Izrael. Nadinamen da sviđen džapeće kava predavanje ko vaša i nete šune. Volinaja tute podelinele averencar, sarbišaj više dženete primineno blagoslove devlese u tolafi. Isto džahar molinaja tute zaprati nejakava YouTube kanali, hem te pridruži netu nam dže svaku kurko duj puti kad i kljono emisije o to predavanje to Dr. Baruh. Prevedinena perazna knjige kolasika venemene devlese o ti istina, hem lese o ti volje. Verujnaja da koven blagoslovi me i da sa reo kola kaseka podelinen takođe ka priminene devlester blagoslovije. Džije ver puti, šalom o to Izrael. Thank you.